CHAHI SUDANA LUHONGBA THINGNABAGI PANDAMDA India ki district Chabri ka Taraka Tarukta LEIBAK ASIGI NGO CHANI YANKHAINA NGASIDAGI HOUDOKKHIBA Fed Leaders Against Child Marriage HAINA MINGTHONBA Awareness Program Manipur Oinasu NGASIDAGI New Life Foundation Manipur Houdokkhre Hiram asigi matangda ngasi Thangnapokpida Leiba L Mane Memorial Hall da pangthokpa pawmi mifam amada Foundation asigi Secretary Dr. Lamabam Bishakna hai Child Marriage Free Campaign ase India ki tongan mofamda chatharaga lakle Hiram asigi matangda New Life Foundation da miyoi lakh ahum henbada awareness people lekre campaign ase pangthokpage maru oiba maramde India da child marriage ke thabak ase lining laishon gi makok thongba singna pangthokpana maram oiraka campaign ase da makhoi unaraga wari sagane Manipur gi oinasu lakliba tang kuntra Church ke pastor yauna Muslim amasong maijai furuk ke lining laishon ga mari lainaba luchingba singa unaduna campaign ase jathagani haina mahangna maka takhe Church की OBI, mosque की OBI, temple की OBI, अदु तोंगा religious body institution लेबे सिंग से मसिदा थौ तौरिबा leaders सिंग सिदा अकोइना हाइरिबा सुबा child marriage free India campaign असे पाक्सना चथोप मतम चतपा मतमदा religious leaders सिंग सिगी अटोब रोल अमा लै मखोइना child marriage थिंगनबे दमक message पीबसी माइ लेबा church temple सिंग सिदा पीबा तारगदी mosque सिंग पीबा तारगदी मसिगी child marriage की थबक असे हंडरकनी हाबि पोर्टनी मरमदि हजिकी सीजन असे केदोबा marriage की सीजन मतम ओइबा न मरम ओरेगा अदुना religious leaders सिंग focus पीबा तारगदी सुबा child marriage की कोई सक्सेबा campaign असे whole entire in India district खुदी मता अचोबा महि यानगनी हाइबगे को आसादु ग लोनेना नसी सी इंडिया की district तोंगानबा जम्बी ग तरातु गसिदा सथाबसिदा नसी सिमक्सु मणिपुरदा न्यू लाइफ फाउंडेशन हाइबा एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन की फोरमसी पार्टनर ओरिबा अखोइनसु नसी बिशुनपुर डिस्ट्रिक्ट असिदा हाइबा सिगी कैंपेन की थोरमसे असिदे होना प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन फेड लीडर्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज हाइबा अदुम थोरमसे मफमसिदगी फांगतोपा होजरे